أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Mga palanggun hagamasin Allah subhanahu wa ta'ala, mga kamasan na mukalasahan di murungdong ha patumtum sin kami maniutiyo ha amin kaus-gausan kailu di inimbiya mga iabot-abotan sin panghati isut ini kapasampay sin kami amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amuin ini pabangsa muslimin pa umat islamiyah ding ha mga maba na mo yadto pasampay pa jamaah sin kita niyo pakamaasan kataw temang huran haakam sin Allah subhanahu wa ta'ala ha maudu sin kami in dua sanjata sin mukmin in mga viruses yan amuin sundalu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga karya sa lidiak kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno kabayaan sin kita niyo sababin Allah subhanahu wa ta'ala nagsisipat siya sin sifat as-samad hasiyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad long sin Allah subhanahu wa ta'ala baytay sila ya Muhammad bunal-bunal turin Allah subhanahu wa ta'ala siya rain Tuhan tunggal iban in Allah subhanahu wa ta'ala siya in paghagsuan sin kita niyo katan uno-uno masaala amuin dumatong pagin hawabaran sin kita niyo iban uno-uno naman in kabaan isip sin kita niyo pangayon anguton pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala sin hahagsuan sin paghagsuan sin kita niyo uno-unin kabaan nato hajat pangayon tulong tabang uno-uno katan Allahu subhanahu wa ta'ala in patut amuin bagbalikan sin kita niyo uyan sin kita niyo pagpangayon sin kita niyo Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin mga nagjato bihaun masa biya na sin kiyamasahan sin kita niyo in biha ini kahalan nagbuka in dunya hatungod sin parakala sin amuin hati niya sakit piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk kauman nagjato ha China in parakala ini mga palanggon ha kami Islam bukun mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala tawangunin mga ipon niya na mamarat saya kanya amin dum adlaw wayroon dugaing insiya sabot-bot malengkan ngan sintuhan na Rabbul Alamin dahil nakahakakuya kan pagsyukuran tagun dengan niya alhamdulillah dahil nakahaparakala ini musibah piaratung paratungun sin Allah subhanahu wa ta'ala pakauman wat malengkan wayroon dugaing tawagon wat malengkan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagjato kataw tayo manghuran nato muslimin bukun mustahil baha tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua sin muslimin ha dunya labi-labi in mga muslimin na anyaya nalunggo ha hula sin amuin pamarinta bukun pamarinta Islam pamarinta komunis matarang kato tani ini bago issue biyaon kato tani in concern sin kita ni mga bangsa muslimin ha tungod sin kataw tayo manghuran to muslim ha amin niya Tuhan sipak sin alam hati niya bang na to agad-agaron di tayo sabati ni ma-blame in pamarinta sin China sabna in sila communist sa hangan paawno ning pag-addat yaddat hal sin pag-agama amoy nin agama niya in agam sin ini ibang sin kuan na inyat to dahil ha mga amin kapatot sin tiap-tiap manusia mag-agama ha amoin di inin hikasan ng kaniya sa babang mo isab kitaon in mga lanang nagtuhan day sab sin kabaan nila patuhanon sa hati kumaray in bangsa muslimin di makad sin pamarinta syara nila sabab ang syara sin kita niyo amoin day nga Allah subhanahu wa ta'ala in pag-inom makan subay agarun inda akan sin Allah ta'ala ring ha amuin pagkaun pag-inom subay siya sutsi iban malisin harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampen mga silay ni wayroon hati niya had iban wayroon amuin pikahun ring ha mauno-uno pagkaun ha wayroon haram kanila
na in muslimin bi akatu taniu kailo aw biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala syara. Atungod sinagjato in Allah subhanahu wa ta'ala biandaan niya kita ni asal long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala pamungan ya Muhammad kanila long sin Allah subhanahu wa ta'ala baita isala ya Muhammad wa qala rabbukum namaita in Tuhan niyo hisiyo Allah Tuhan niyo ya isiyo kamu mga bangsa muslimin wa qala rabbukum ud'uni pamungan kanila ya Muhammad pasapla kanin agama Islam baita in muslimin in mu'minin amin hari sila hati ni mahopeless hari sila magmasu sa lando misan paunin musibah rumatong pangkauman in Allah subhanahu wa ta'ala hayyun la yamut wa huwas sami'ul alim. In Allah subhanahu wa ta'ala buhi salama-lama rik magkamatay wayrong kamatay niya iban in Allah subhanahu wa ta'ala as-sami' al-basir al-alim. In Allah subhanahu wa ta'ala sangat inladyo sin pangdungog niya ha mga dua asin mu'minin muslimin iban sangat isabin ladyo sin pangatud niya kaya kitaan niya kikita niya in kahalan sin muslimin iban sangat inladyo sin panghati sin Allah ta'ala uning mapatot pajatuhon niya na hati niya doon nakabaus doon nakatumbas doon nakauno bang uno laun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum habayta kanyo sin Tuhan ni Rabbul Alamin ud'uni pangayo kamu kaku astajib lakum mustajabunku kanyo mustajabunku kanyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum iban long sin Allah subhanahu wa ta'ala banda sin Tuhan ni Rabbul Alamin pangayo kamu kaku mustajabunku kanyo uno ya Allah katan sin hajat mo pa Allah ta'ala katan sin pangayon mo pa Allah subhanahu wa ta'ala hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala hirihil katan hirihil katan na may talong sin kayo nangindua ako wayron day sa mga kiarihil nangayon ako yon wayron day sabdihil nangayon ako ito nangayon ako tabang pabang sa muslimin pabaran ko pamakamaasan ko wayron day sabdihil in katan yan hirihil sin Allah ta'ala sabab janji niya matarang ud'uni astajib lakum doa kamu kaku hirihil ku kani mustajabun kuin doa niyo ya Allah biyad may ta wala murihil kamu in kuan bi ini in kuan bihaun pasalong sin Allah ta'ala astajib lakum mustajabun ku kaniyo bang kamu magada syurut bang kamu magada condition sin pagduha ako no siya matay ma iban ko no di iban un waktin tatay maun amoy ten suben nato ingaton hakahalan yan pagduha pa Allah subhanahu wa ta'ala amin mga silari na mangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga sila nagtakabbur na pa Allah subhanahu wa ta'ala hari na mag-ibadat pa Tuhan maksud di na mag-ibadat di na misan mangin dua pa Allah ta'ala may ta pasalin dua ibadat ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di na mangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala nagtakabbur insa kaula-ula makaraus na siya sinbaran niya sokat na siya dayahan sokat na siya artaan insa kaula-ula ma-produce na ning katan makaraus na siya sinkatan amin hajat niya dunya niya iban pag-akhirat niya na siya maglaki Tuhan di na siya maglaki Allah amin pagyanon sin Allah ta'ala innal ladhina yastakbiruna an ibadati amin mga sila nagtakabbur na takabburin tiyawag sin Allah ta'ala takabburin paggan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao di na maghajat umangkat lima pa Allah ta'ala bukun sokat kita niyo taga-arta mga kapalangguan ha kami Islam bukun pagparungog bukun sokat kita niyo taga-arta hindi na ka maglaki Tuhan mo Rabbul Alamin la sabab intao taga-arta misan pabiyad din bang paratungan sakit
sin Allah subhanahu wa ta'ala agun maubos singkatan sin pangarta ni di da makauli. Mayta pasal bang tanda sun sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk manusia wayrun hisyun makaubat bot malengkan Allah. In kahalan mga palanggo na kami Islam. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila nagtakabbur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin wala na naghajat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ri na misan umangkat lima mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala aw nagtakabbur kamu kako. Aw wala na kamu naghajat kako. Siya kaula-ulain kamu yan makakaus na. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwal ghani. Allah subhanahu wa ta'ala rindayahan. Amin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hikayat halom sin Quran nahnu fuqara'u ila Allah. In kita ini miskin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Miskin palpal mayta. Sabab piapan jari kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gimo deng hapangan dengan hina niya. Wayroon deng katu tanyo gimo. Deng halom sin tiyan hina niya nagsusot na simbulawan kiluhan na lapat nimbaran niya. Way. Gimo kita niyo talang talwas. Wayroon misan pagtamong. Wayroon narara arta ring halom sin pangandangan sin kita niyo intep pambuk ng katutan niyo sa in Allah subhanahu wa ta'ala katuntuman kita niyo wallahi maghajat da kamu patuhan niyo misan pabiyad din taw sin arta mo Allah subhanahu wa ta'ala maghajat in tiap-tiap hambuk din kaniyo sibuk da maghajat ko pakarajan dunya sibuk damikyan maghajat ko labi-labi tabang sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlong qiyamat dalam sin Allah ta'ala hindi na maghajat ka ko nagtakabbur di na humajat kako di na misan mangindua kako lang sin Allah subhanahu wa ta'ala sayadkhuluna jahannam dakhiri pasurun ko sila palom sinapinar ka jahannam hidasuk ko sila palom sinapinar ka jahannam dakhirin ay saghirin pasurun ko sila palom sinapinar ka jahannam hihina ko lang sin Allah ta'ala mahina saghirin asibi in pangatod sin Allah ta'ala kaniya. Asal dahin manusia sibi-sibi, asal natod sibi-sibi. Hatin niya way halga. Pa Allah subhanahu wa ta'ala manusia ayon, amin nagtakabbur diha dunya. Amin nagtakabbur diha dunya. Sibu da nagtakabbur. Di mangindo apa Allah ta'ala kaingatan nin Tuhan ni Allah. Atawa nagtakabbur, nagsyirik, medto patuhan duay, naghinang idols, naghinang barhala, naghinang namay ito yung pagtuhanan niya. Atawa nagtuhan kan Buddha, atawa nagtuhan kan Brahma, kan Shiva, iwan hisyo pen piyagtuhanan sintaw sambil pa amin nagtuhan pa mga kahoy, amin nagindua pa mga kubur, nagindua pa mga tampat. Allah subhanahu wa ta'ala mapatut pagtag-iponan sin kita ni iban wayron na tampat sa mulya-mulya panginduahan sin kita ni mga katampat-tampatan piyagkadto sintaw nagsakat bud, nagsakat ununa nagbisita na pa mga kakubul-kubulan in Allah subhanahu wa ta'ala biyandan niya kita ni in sa mulya-mulya na tampat amuin panginduan sin kita ni way na limiuring ha masjid lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada lang sin Allah subhanahu wa ta'ala iban bunal tudlong sin Allah ta'ala in mga masjiran sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kamu mangindua limbangan nin Allah ta'ala haduaan yurun hatampat mulyayan fala tad'u ma'allahi ahada ayaw mo hinang ilimbangin dua mo sa paus pa Allah ta'ala hiagad mo hinirua mo kan apu mo kan siyo na amin sa kaula-ula nangayo di sab kaw tabang kanila hajat mo besin hajat mo pa Allah ta'ala run hatampat masjid niya way na sa mulya-mulya tampat pagpanginduan sin kita ni wat malingkan amunin masjid sin Allah subhanahu wa ta'ala in dua siya ning sanjata sin muslimin sanjata sin mu'minin nalunggu in katawtay manghuran nato ha kauman niya subhanallah ang undi kasandalan sin pangatayin sin kita ni sin mata nato magatudaking bunal niya bang biya ini mag-scroll kalong sinbasa sinamin Facebook singkwan ipag-post iban na YouTube yung singkatan magkaiyan ko bang sadya ko makakaus bang sadya ko aun erta bang sadya ko parinta paluparan ko magtubihan
in China be ini ben dita tumable way ga using kita niyo way ron hikakon lagi aun syara sin hula pahula di makajari manudso din hula ini mattu pahula ayon sin parakala nagjatu hula nila bat malengkan bang parakala dakula duwa ingat sa hatungod sin nagjatu arakala in katotem haron muslimun ha China ha hula ayon amin nagmatuwas ha parinta nila sabab sin dahon ko siya pa magsyirik dahon ko pa magkuan beto na rakala hambok ito rin makiatuwas nila sambil liunggo sila sambil kailo unoin puhinga sila kababaihan nila kailo subhanallah rin na tumasabot sin kita niyo biadagbus di nadya kasandalan sin matay bunal niya bang magsuysuy sin hal sin katotay mo sa in mahal ka habiat yung nagyato kanila di hilan ubat sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga muslimun doon iban sin muslimun hawa sin dunia maita sabab misan pa in kabtangan sin katan kadoktoran throughout the globe lang sin bahasa ha katibukan sin dunia ini long niya nagtagna dang virus in pagyanon ini in covid ini virus yaon pagyan coronavirus atau uno na virus na kun na virus in hikayan sin kami pag nagjaturo na hula yaon di kaw na sinakkat talian iba mga jamaah amin yan singkatan lang yan yaon ini virus biya ini day nga sabsin pagkaon nila singkwan bang mo kita ng history sin Chinese iba sin kaybanan pa pagans iba sin kaybanan makain ako kung muslimin labi-labi hahula nila yaon for how many years yung pagkaon nila sin mga hayop haram dahil naman na hayop haram besin pagkaon na sin mga bangsa Christian day sab tabi ada kuman yun baboy iban sin kaibanan sambil in kauman ha Wuhan bang uno taingan sin kauman yun nahinang inhambuk tabu pagdarangan sin amin mga kabug bang mo asubuhon kano ka mo nagdaang sin kabugyan aw amo rin December aw amo rin amin nagdura iban sin kapag adab ni mga muslimin why in pagdahang nila sin kabug hatabuk nila yaon dahil tiyahunan na limabay may tabang bat sabab in virus yan nakawa deng hakwan yaon deng ha amin hati niya deng hayop yaon labi-labi in kabug iban sin lanang magkaon mga fetus magkaon namin bata-bata halom sintian yon bang mapakpak atawa tuuron na kari tuuron hinangon nila the best soup kuno pinakamasarap na kuno amin sabaw bata-bata subhanallah cannibals na bang mo kitaon haram sa mata-mata piyagwa sin Allah Ta'ala insundalo ni ring doon na pagkaon nila baus pa mga hisin na muhing muslimin bang mo kitaon, in lugay nila na nagkaon, may tayang pagimo bihaw. May tayong virus yan yung pagimo bihaw. Ubus fatta kalong si Basarab. Makajul dyan na tuod. Pila na. Bang mo kitaon ha TV ang dungugon, hindi bang pila nga ibo na. Imyatay, ha, hula hakaw man nilon. Sambil narapa mari pa Philippines, narapa pa katilingkan sindunya. Insakit yaw. Sambil mataud ding ha mga tao huwa niyuhan Wuhan niya way iroon na piyag-admit nila pa hospital. Miyatay na sa jalom simbay. Mayta, pasal masurvey. Bang pilain katan sin simut pa hospital, masurvey, maitong. Nari na tuhi pakwan nila. Pasaran na mapatay rin doon kauman, habay, atawa, harimba, tumapok na dya atas. Mayta. Sabab mahunit siya ubatan. Aun piya kita, TV. Sin kaina. Basa kuno, kaya ubatan ng kaibanan. Allah alam bisawa, bang bunal, bang bang may mato din kiawatan sin imyata yan ibuhan na in mga ini mga palanggon ha kami salam uning sabab kita kayo muslimin in Nabi sallallahu alaihi wasallam hariwayat himam muslim imyan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam o kamu mga manusia. Bunal-bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala malisin
Iban di manay main Allah subhanahu wa ta'ala sin kakahinang pagkaun unu nakatan dumagpak pa muslimin. Iban amin hialuk nila pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadatan patampat pamaranan iban sin pagtamu bot malingkan subay siya malisin. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Ibanin Allah subhanahu wa ta'ala dia akniain mga mu'minin biasin karaknya mga mursalin kita. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, ang pabiasa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga karasulan, kaun kamu sin malanu malisin hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'malu salihan iban hinang kamu sin hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun marayaw kaniyo. Amin marayaw pa Allah. Amin miyagad kamu hasyara. Biutang sin Allah ta'ala dun ha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aminin hinangan yung agaran niyo. Sabab aminin hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panay sabyas sa sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-anggil in makna iban sin ayat panagdan nasabot. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ina suratul Baqarah kaya na suratul Mu'minun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadith liyamud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala kaun kamu sin malanu hiyalal sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga hayop harin lupaan iban sin hayop halom sin dagat. Ampin hayop halom sin dagat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyabut nin hal sin dagat long niya indagat yan huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. In long indagat yan malanu intubig niya hikapag lisin-lisin hikapag lanu hikapag payo kulang da kumandi siya mainom sabsin amin asin niya bang naigin asin niya yan mainom da besin tubig ka Saudi. Us niya refine tumaka pagwa niya mainom na siya. Intanda sin lanu sin dagat. Al-hillu maitatuhu iban long niya halal in mapatay hayop niyan hilantub. Bot malengkan bang halu nari niyo na makaun. So hati na ingkatan sin halom sin dagat yan makaun bot malengkan hindi niyo kaunun. Bot malengkan inhas niya amin has yato has tangkik halom. Sa inhas halom sin dagat amo ni indung. Biag din na tuan inhayop haragat magpangaon tao, makaunda. Kaitan, makaunda. Ingkataan sin hayop dagat, makaun siya. Payukan, makaun. May ta in turtle, ini bau. Di makaun. Usim payukan, makaun. Pasalim payukan, naguhula ha, dagat. In bau, duwain hula niya. Mabuhi siya hakin lupaan, mabuhi siya ha, sapa. Di makaun naguhula harwa di makaun. So di kita makapahawa sinya. In pagyano sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kulu min tayyibatin ma razaqnakum. Kaun kamu sin malilisin iban sin hiyalal sin Allah ta'ala deng mga rizki dihil na mukani. Awin kaunani. Unin sumuno washkuru lillah. Iman pagsyukur kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun. Bangin kaunan niyo, bang matan bunnal to ding kaunan niyo, nagtag-ipon kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in, subayin niyo dihilan halga, amo yan indakan katu tanusin Allah subhanahu wa ta'ala. Indi aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga karasulan niya pagkaunun marayaw halal, sin Allah ta'ala kanila, iban papaghinangon sin ibadat, marayaw pa Allah ta'ala harakan niya. Balis katunta.
Tiyawag sin Allah Ta'ala biyan ni mu'minin. Ubus na tiyawagin mga karasulan. Ya kamu mga mu'minin, amin namarat siya pa Allah Ta'ala, kaun kamu sin marayaw. Simo dah. Hindi akan sin Allah Ta'ala. Pa mga karasulan, pakaunon sin marayaw. Ha mga mu'minin, pakaunon marayaw. Inhikarwarakan sin Allah Ta'ala mga karasulan. Amuin, papag-ibaratun pa Allah Ta'ala, pahinangon sin marayaw. Inhikarwadakan sin Allah Ta'ala ayat ini. Ha mga ini mu'minin, papagsyukurun pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangin kaunan sin kamu ya mu'minin. Amin namarat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Namarat saya kita ni pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan patut magsyukur kita ni pa Allah Ta'ala sin ni'mat yanug harak niya katu taniyo. Iban sin magtag-ipon kita niyo kaniya. Na, bang mo kita unin nagjatuha mga tao ini, asali mga tao ini khabith. In mga lanang pagans, bukun muslimun. Amin mga bukun muslimun, asal magkaun sin hiyaram sin Allah Ta'ala. Di pa maghinang marayaw, harakan sin Allah sa bukun sila muslimun, di nakingatan Allah. Himihinang pasin mangi, kimakaun pasin katan piyang haraman sin Allah Ta'ala. Wayruun haram halan nang. Amin bukun muslimun. Wayruun haram kanila. Kumaunda kumaunda hayop. Subhanallah. Hayop yang langan sin syara' sin Islam. Hayop malummi. Hayop yaun nang in di mo may spilling ulong sin basang uning mga lummi sin mga hayop diara. Na tikduhanan sa Yamani tiudeng hakawog sinin kawog yon malugay nila na pagkaunon tahunan na dahil pasing kaapuan nila. May tayang pakimoin virus. Ang pa-virus bang aun malamin magtuy ha hambuk tao magtuy mapangsan tahanahan na nagpapano rumakdak na jamatay. Subhanallah. May ta sabab labi ring bihanin hinang niya mga muslimi biya usan kamusin Allah Ta'ala labi ring hapeng hinang-hinang niya muslimi. Uning nagjato biya na China. Bukon sa jahat pagga parinta innang lunggu iha muslimin ha China biyalikan sin Allah Ta'ala parinta nila. Bedin dagpos. Mula-mula rihilan kasusahan in tau kauman tau hula city ha Wuhan na yaon tengan na yaon. Amin city yaon cute dan sinamin ini coronavirus. Agun naubusin in tau hula yaon katan bang mo kita ni population agun nabagsak. May ta mataw ni miyatay. Puas sin piag puas sin miyatay kaya susan sin parinta kaya susan pasin parinta mataw deng ha mga amin bukun Chinese doon na hula nila mataw nini nag piag pull out sin mga kahula-hulaan nila asal. Piag pull out sin Japan in taon nila, piag pull out sin Germany in taon nila, piag pull out nila. Sambil maray Philippines di bang piag pull out bang uno ka. Damik yan inyat to deng ha mga kasusahan na isab sin parinta. Bukun hat amuin tao bukun Chinese in nag-ig deng hula nila asal. Mismo in mga lanang nag-ig nagpawiring hula nila. Bagsak in economic sin China. Bagsak in amin hati niya ini pamarinta sin China. Bang mo kitaon malago kaluyan. Pagga parinta inang lunggo ha muslimin biyalikan sin Allah talang parinta nila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bang mayan sila magtawbat pa Allah Ta'ala bang man sumaplag in Islam matayma nila sin inhina kakahinang nila ha muslimin biyalaway sin Allah Ta'ala mga sundalo niya. Di mauno bang sundalo magda ini sinapang mamuno day sab kanila. Sundalo sibi-sibi da. Misan ni microscope salat da siya kakitaan. Sibi sundalo piaratong sin Allah Ta'ala piyamaus kanila na lakday inibuhan manusia. Halam sin hinihula China. Ini ni mga palanggon ha kami sila. Dahil nga sab sin kalis sin muslimin alhamdulillah tiu in magjato bot malingkan aun magjato arakala pagkalaminan sadya sa bangamin hatungod gumuwa deng ha mga muslimin in sakit biya ini sab sin lisin sin Islam nang daaki pa mga muslimin iban lisin sin Allah Ta'ala ri manay maireng ha kakahinang bang bukun malisin da iban sin pagkaon pag-inong bukun malisin da tampat iban sin pagtamong suwira siya malisin in Allah Subhanahu wa Ta'ala yalgaan niya in Islam agama iban sin muslimin ha parakala kalisinan malayo deng ha parakala sakit. Mapalanggo na kami Islam. Bang mo kita kitaon suwa in muslimin model habi ini kahalan kalisinan.
Sabab kami Islamin nang Hindu ikato. Alhamdulillah bisan kita miskin kailo makarara na ko kani manitiyo. Aun mga bangsa Muslimin di ka to kakitaan mo nagula ang mga kiddakat, nagula ang mga squatter area, nagula bunal malumi bang mo kitaon sa di magkaon sa haram. Di isa magkaon haram. Bang isab kitaon hula nila, manisinin hula nila malingkat sa magkaon sa malumi. In lummi yon halamsin ini leon halamsin baran nila, malumi de pen pangatayan, malumi pen pagibadat, malumi pen pikilan, malumi in kataan asal datungan na sadya sin bihaon sakit. Pamahuli sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila sin unin hinang nila bang sa muslimin. Unin hinang sin muslimin in Allah subhanahu wa ta'ala di da tumayma hadua sin mga muslimin nagjatu acay na bang isa bukon dengan kakahinang nila malisin iba sin pag-inom makan nila malisin. Kita ko sinambuk tao ini. Amuin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Ali radhiyallahu anhu. Long na ya Ali kadto kaw long niya pa Yaman. Kamu yan Muad bin Jabal. Kawa anin zakat sin mga tao dito. Baita sila sin pag-ibadat pagsambahay ngayon sin ang karumang kadlaw 5 ini waktu iban sin katan iban sin zakat. Hali kaw lingan zakat. Laung niya kawa kaw sin pertengahan zakat sin mga manusia hari kaw makaanyaya. Kuma kaw sin marayaw atau kuma di kaw sa maanyaya kuma kaw sin malumi. Sa pertengahan aming karitaan nila. Sabab long niya Ali halik kau ittaqi da'watal madhlum. Kabuka kau halik kau long nya sindu asin taunaan nya ya. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Sabin taunaan nya misan pain bukun muslim. Bangyan naan nya ampas ini nangin dua keikhlasan patuhan ni Rabbul Alamin bot malengkat. Magkita pa isa ba kay manan syurut. Arakala taymaon sin Allah taala. Laum sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang halik kau ha mga muslimin hayaman yan. Amin kadtun mukawaan zakat hali kaulong ittaqi da'watal madhlum. Kabuga kaulong iha dua asin tauna anya ya. Bangyan mangindo apa Allah taala wayrun san lang utlang niya. Wayrun utlang niya pa Allah taala mustajabun sin Allah taala magtuy. Damikyan in kit bi'akato tani muslimin. Sumere sab ko magad hasyurut sin dua ko no taymon sin Allah subhanahu wa taala. In tawini na anya ya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatungod sin pag-inom makan suway siya malis siniban sin pagtamong suway malis siniban himinang sin hinang daakan marayaw sin Allah taala marayaw malisin long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabot hadith thumma dhakara ar-rajul yutilu as-safar. Ang pasiyabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ini inhambuk tao amin malayo inamin distance inamin travel niya tinesin amin tiulak niya may ta pasalin tulak niya karna hati ko marin nagdabarang, nagbusiness, long simbasar, nagtanakul, tanakkal min makan ila makan, nagtransfer ding hambuk place to another place. So in hamuin tao yaon, gitungan man sinamin pag-travel niya na di matong na to din mga ini hijacker. So na hakwas sinamin mga ini barang niya na anyaya siya. Na intaw yaon na anyaya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam intaw na anyaya wayrun hati niya utlang sindua niya pa Allah Ta'ala at malingkan tayo magtuy sin Allah Ta'ala. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i fayaqulu ya Rabb ya Rabb. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Fa anna yustajabu lidhalik. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang paniyasiyab butin hambuk tao amin nag-travel malayo nagdarabarang ubus na hijack at niya kialang pasan nanya ya ang pakailo dahil nga sab sin layo sila min travel na nagdarasin kapanya uno bang uno ash'atha aghbar ando kailo amin lummi biya na uno sin amin bahunbun biyan ha travel sambil ini nanigang nin buhok nin nanindog na biyan sin amin bahunbun na biya nakawat lang sin bahasa ang pamagto limuhod nangindo apa Allah subhanahu wa ta'ala iman ya Rab ya Allah makato tabang ako ya Allah tabang ako sabnaan niya ako long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bang patut-patutun in ta'uyatu mustajabin doa niya sabi din ka mustajab sin Allah ta'ala sin doa ni long sin Nabi wa mat'amu haram in pagkaon niya haram wa mashrabu haram iban iniinuman niya haram wa malbasu haram iban si mapanamong niya dahil nga usaha rin nga haram wa ghudhiya bil haram
iban sin piya kaun patuod siya, iban kakaun niya haram, piya kaun pa siya, po sin kakaun niya haram, piya kaun pa sin haram, fa anna yustajabu lidhalik. Ang sin Nabi sallallahu nabiyad din na isablang ini kamustajab sin Allah ta'ala simbiyat tu kahalan. Sana alhamdulillah bang nato kita ning kataw tay manguran hadunya nangin doa pa Allah subhanahu wa ta'ala mataud ding ha muslimin amo ining kakaun haram in inuman haram in kakaun halal in inuman ini halal iban sin pagtamong iban sin ini hati niya pagtamong halal iban sin mga magdatong kanya pagkaun halalin katan yustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala doa. Labi-labi in kauman hacay na muslimin amin naan niya kailo piagbina sa sambil nagkamatay kaibanan kababaihan kailo piag bastos piag katan to sambil naabutin pagduaan nila kunut di na maghudlaw rit magbugto katan sa sambahayang sambil ha mga ini karandanan abutan sin waktu magsambahayang mangindo pa Allah subhanahu wa ta'ala baha mistajab sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha mga dua sin mga sila iban sin mga dua sin muslimin hagwa sin China bang mayan tabangon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan sila hati niya ini angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala Islam dan dito kanila iban bang mayan amin luman nyap at bang mayan kumusog pa in Islam matay masin mga tao bukong muslimin ha amin ini bala piratong sin Allah subhanahu wa ta'ala duna hula nilayaw dalamit tumakamasan kalasan in maksud sin kami at tumaba na mo ikapasampay pakatan in dua pa Allah subhanahu wa ta'ala patut di kita ni magtakabbur pa Allah subhanahu wa ta'ala siwo da in kaunan sin kita ni makakaus iban di makakaus ding pangarta iban sin sasakatan iban sin bay marayaw in kita ni manus ya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala labi dayahan ding katu tani iban Tuhan hahajatun sin kita ni ha uno pagkabayaan mo kalakian mo pagdunya iban labi luwa na kaligtasan mo hadlaw akhirat maka mamin malapasing kita ni ha ding ha pinar ka jahannam sambil makasud surga Allah subhanahu wa ta'ala magdihil ini kauyayaan habang sa manus ya katan labi muslimin biya katu tani mapalanggon ha kami sila in dua sanjata sin muslim sanjata sin mu'min in sundalu sin Allah ta'ala para tumun ni haunu ini tibayhu ang dagbus sibuk da kading haragat sibuk da karing ha kaburan sibuk da karing atas langit sibuk da karing ha pagkaun mahinang sundalu sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun niya hipamaus hipamahuli ha mga naan niya muslimin ha supaya kailo kaulian in pangatayan sin muslimin ha mga beni kahalan iban makawaw sin muslimun misandik na makakaw sa sanjata ding hagin hamabaran nila in Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw mangin doa kaniya na mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala amo sin pagyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yastajib Allah lahu 'inda ash-shada'id wal kurab falyukthir ad-du'a fi ar-rakha lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hisi langin makuyag siya amin mustajabun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya in duaan niya hawaktu magsigpit iban sin aramala magdatong hakaw man ataw habagin habaran niya pataurun nin duaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu sin insiya hamung haya in kabuhi hawaktu insiya luhaya hawaktu biya ini hangkan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamuk batawat ahinduan ni sin duaa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah lang ya gulam pagpakila ka pa Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu kau hamung haya hawaktu in oras mo maluag bukon kau busy bukon katan wirong kaligapan sa kilahon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu ko magsigpit iban tabangon niya kau iban di niya kau pasaran amin nagjato katote mong sin kita niyo alhamdulillahi rabbil alamin ha ini dendong kailo ha kauman atawa hula China bang manin to hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala pamintangan sin mga tao ini bukon muslimin iban malakgu isab pamintangan kato tani muslimin din kahalan nagjato hakatote mo na to China insyaallah subhanahu wa ta'ala amit din maba na may kapasampay pa jamaah adlaw ini di murungdong sin amuin maniuti patamtam sin kami murah-murahan mahinang yato matakaddam sin kita ni pangadjian iban mahinang yato hikabugat sin hinang nato ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw pagtimbang haadlaw kiamat mamayda ko wala palkasila sa sin kita niyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.